Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, malam ini kita akan belajar surah-surah pendek. Diawali dari surah Al-Fatihah. Kali ini merupakan bacaan wajib dalam salat. Silakan Pak Maika, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, ada tas ini. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan walak, walad Iya, Pak, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ghairil maghdubi alaihim. ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, tinggal di sini. Iya, tinggal di goirilnya nih. Sholatnya gimana kalau begini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdu. Jangan sama orang Jawa lagi belajarnya. Ntar ghairil mahdu, ya. Orang Jawanya yang sudah belajar, yang sudah pintar kayak Bu Siti itu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dilatih ya. Iya, Pak. Siapa? Bu Sekar sekarang. Bu Sekar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalnya keras. Iyyaka na'budu. Dal. Iya, tasnya di sini seperti di double-nya, jangan buru-buru. Iyyaka na'budu, dal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di alaihim tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti di sini? Kan nggak ada wakaf. Ghairil maghdubi 'alaihim, nggak boleh nih. Harus nyambung. Terus makanya sama-sama ini gurunya guru orang Jawa ya, mahdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, di sini ketemu tinggal itu ya. Ghairil maghdubi
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, nanti dilatih lagi. Ghairil maghdubi alaihim masuk ke sini. Wal Langsung mingkem. walad Waladdallin. Waladdallin. Coba ghairil. Sekarang lagi, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mah lidahnya dijulur. Jangan dijulur. Mulutnya ditutup. Walad bukan waladhdallin. Lidahnya dilel, jangan dilel. Mulutnya dimingkem ya, ditutup. Ya, sekali lagi Pak Ustaz. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, nanti dilatih lagi ya, insyaallah lah. Mudah-mudahan. Ya, Ega. Maika mulu. Ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yes. Qul a'udzu birabbin nas. Bin gunanya ditahan. Nanya ditahan ada madnya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kurang tasjidnya nih. Qul kurang yang mana Pak? Yang Rob ya? Nah. Rob sama nasnya juga. Qul a'udzu birabbin nas. Nyamber. Qul a'udzu birabbin. Iya gitu. Qul a'udzu Qul a'udzu birabb putus. Qul a'udzu birabbin nas. Saya lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Kemudian ilahin nas. Kemudian min syarril waswasil. Min syarril. Jangan min syarril tuh. Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya. Qul a'udzu ya. Kurang tasdidnya aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu ya. Bu Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, tinggal gunanya kurang-kurang sama mad-madnya tambahin ya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur. Jangan sudu ya. Bukan Jawanya. Fi sudu, jangan. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah bagus, tinggal mad sama gunahnya ditambahin sedikit coba. Diulang lagi ya Pak. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, bagus. Yuk, siapa sekarang? Mama Ega. Kan udah tadi Maika, Pak. Oh, Kan ini. sudah. Ganti. Ya Allah. Ganti. Kalau Udah ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma Bukan. khalaq. Min syarri ma tasjid. Kurang itu ya. Syarri, iya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin Wa min idza syarri go. Wa min syarri go. Kurang nyambar. wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin Shin. nafsin. Wa min syarrin. Shin. Wa min syarrin Bukan sarin. Wa min syar, R-nya kayak ditahan. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri. Shinnya keluarin. Shin gedenya. Wa min syarri. Wa min syarri hasidin. Kecil. Wa min syarri ha, bukan ha. Wa min syarri ha, ha. Ketuker. Wa min syarri ha. Syarri hasidin idza hasad. Ya, ha kecilnya belum kedapat ya. Ha. Wa min syarri ha, ha. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri gitu. Syarri hasidin idza hasad. Iya, nanti banyak belajar ya di stasiun di sini nih. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa-apa nanti latihan terus ya. Mega, Bu Skar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, tinggal ha kecilnya ya. Wa min syarri ha. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, alhamdulillah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ha kecil, ha. Wa min syarri ha. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, kemudian yuk Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Dalnya keras. Iya Pak, lupa. Dada Didi. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, nanti dilengkapi ya Bu Skar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, bagus. Kemudian itu aja. Mana itu aja? Nih. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza pendek dua ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya Allah. Wa aitan. Oh, wa'aro Balik, terbalik. ya Allah. Waro. Ya Allah terbalik. Waro aitan. Enak ya, padahal enggak enak. Aitan saya dakhuluna fi. Aitan. Oh, ya, Aitan ditahan gunahnya, nanya dibantu bi. Aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kuat enggak nih Pak ya? Kalau nggak kuat bagi dua. Aitan. Waro'ai. Ya, ulim lupa. Aitan saya dakhuluna fi dinillah. Kok jidin fi dinillah. Fi dinillah. Aitan saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Allah. Jangan afwajah ya, afwajah, jangan dah hanya. Afwajah. Iya, kemudian fasabbih bihamdi rabbika ulah kakok. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kanu Kak ini Pak. Kana. Iya. Innahu kana tawwaba. Ya udah salah Pak. Wabah. Kebanyakan show ya. Ya Bu Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Shadnya idza jaa nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Maka isyarah ya. Wal fath. Wal fath. Ulang lagi ya, Pak. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir ya. Kalau wastaghfir hanya hilang. Pakai H ya. Kalau pakai kalau wastaghfir hanya hilang berarti salah. Wastaghfir. Wastaghfir. Wastaghfir pakai H ya. Wastaghfir. Wastaghfir gitu Pak ya. Wastaghfir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan tage, bukan kolkolah ya. Jangan dipecahin. Ya itu pecah ya, bukan kolkolah. Kalau kolkolah kan wastage, bukan wastaghfir. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, hanya nggak ada. Wastaghfir. Kebanyakan orang salah baca di sini wastaghfir. Kalau wastaghfir berarti hanya hilang. Berarti kita sudah baca salah. Karena kita disuruh meminta ampun hanya sama Allah. Tapi kalau tidak ada haknya, berarti kita minta ampun sama siapa gitu. Tidak ada ampunan di sini. Wastaghfir. Sekali lagi Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kan salah.
Innahunya panjang. Iya, hunya panjang Ya. masih. Matslah qasiroh ya. Ya. Innahu kana tawwaba. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, Buskar dulu deh Al-Kafirnya. Kafirun ya Pak Ustaz. Ya, nanti Bu Ega biar Bu Ega belajar juga. Bu Ega suka masih ini grogian. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Alif dan ain. A'bud. A'bud. Ulang lagi Pak. Wala antum salah. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud ya, tengahin. A'bud. Ya. Terus wala ana abidum ma abattum. Abattum, dalnya hilang ya. Abattum. Terus wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Iya, Mama Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan dientek-entek ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Dalnya jangan ragu-ragu, dalnya keras. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Ya. Wala antum abiduna. Wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Jangan lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Ini seringkali dipakai sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, rakaat keduanya al-ikhlas 3 kali. Nah, ini harus dihafalin. Kalau belum dihafal, ditulis di dinding, ditempel, dibaca sambil sholat bisa ini ya di sholat sunnah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian, ayo Buskar dulu. Ini atau naib Ustaz. Ya, surat paling pendek ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar.
Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar, ha kecil. Wanhar. Mhm. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tuh banyak kemajuan ya, walaupun nggak pernah ngaji lagi. Sekarang kan udah Ini pinter, ngaji Pak Ustadz, baca YouTube Bapak. Ya Allah, kan iya, dikirimin iya. terus. Alhamdulillah. Yuk Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kedinginan. Bismillah. Bisa. Santai kan, Bismillah. santai. Santai aja, tenang, nggak usah takut. Iya, Atau Kan, Pak. kan belajar. Orang pintar malah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasolli li Pendek. pendek ya. Mm-mm. Fasolli li rabbika wanhar. Iya. Inna syani'aka wal abtar. Tinggal hadadanya aja. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Coba. Inna syani'aka wal abtar. Iya, huwal abtar ya. Baik. Kemudian ini Bu Sekar. Ar-Ra'aitaladi ya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aitaladi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhudzu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Nyamber. Fawailul lil musallin. Nyamber. Fawailul lil Bukan. salah. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an alladzina hum an Pak. Ikhfa, iya, ikhfa. Pak ang shola ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, ma'un. Udah bagus, tinggal shotnya tadi ya. Fawailul lil musallin. Shotnya jangan terlalu angin keluar, monyongnya sedikit aja. Kadang-kadang nggak monyong. Fawailul lil musallin, shot musallin ya. Ya, mereka. Kok serak sih Pak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak, serak. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u ya Allah. Yad'ul. Yad'ul. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul. Ini hebat ya. Ikronya belum tamat udah langsung ke surat ya makanya. Nekat ini, enggak apa-apa ya. Pak, nyoba. Iya, biar tahu aja ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Iya. Wala kok jadi serak Pak aku. Beda yang serak mah tuh. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Jangan buru-buru. Fawailul lil musallin. Iya, santai aja. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Biasa aja bukan ain. Ya bukan itu ya Pak, ya salah benar. Ya, Alladzina hum yura'un. Iya. Wayam.
wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Lumayan ya, Ikra belum lulus masih gini mah udah hebat. Ya, bentar belajar. Ya, Bu Sekar. Sebelum belajar kok males gitu. Ya Allah. Halo. Kita nyampe Ikra 3, oke Mama Eka Pak Ustaz. Iya. Ikra 3. Ya, coba terusin. Nah, lila fi Quraisy Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Ila fihim rihlatash shin rihlatash syita'i. Soalnya jangan anginnya jangan banyak. Wasaif biasa aja. Wasaif anginnya pelan. Iya. Ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Soif ya nanti dibenerin. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Bait ada hamas ya itu. Bait. Ya. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Min ju' gitu ya. Min ju'. Min ju'. Agak dekan min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Ju'. Nekannya ke tenggorokan. Min ju'. Ya, Pak. Kayak orang keselak. Min ju'. Kalau nggak diterusin aja kalau susah. Iya, lebih baik diterusin. Alladzi at'amahum min ju'i wa ditahan juga. Home-nya kan idgham mimi, ditahan. Oh iya. Ini ditahan. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, ulang lagi, Pak. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Iya. Kurang nahan ya Pak ya. Min khauf. Dikit kurang. Sekali lagi Pak Ustaz ya. Iya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Khauf. Iya, nanti dilatih lama-lama juga ini lancar ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Mama Ega. Mama Ega, silakan. Mama Ega, nih ya. Silakan. Ila fi Quraisy. Bismillah dulu. Bismillah nggak ada tadi. Oh, belum ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy. Sinnya gede. Ila fi Quraisy. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas Sinnya gede. Oh, latas ya. Sinnya gede. Iya. Ila fihim rihlatas Sinnya mana? Sinnya mana? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Ila fihim rihlatas syita'i wasyaif. Soalnya jangan angin wasyaif biasa aja. Kok itu ya wasyaif gitu ya Pak. Wasyaif biasa aja. Ila fihim rihlatas syita'i. Sinnya mana? Rihlatas syita. Oh iya Pak. Ila fihim rihlatas syita'i wasyaif. Ya Allah. Ini contoh orang nekat, tapi nggak apa-apa, bagus nyoba-nyoba. Ikronya belum tamat, pengen ke surat, ya itu ada makhraj yang belum mantep. Tapi alhamdulillah sudah bisa baca. Kurang bagus, mahrotnya susah Pak. Ya nanti proses memang kan di ikro di tahsin. Ya, yang tamat ikro juga kan belum tentu. Memang harus ditahsin lagi nanti makhrajnya ya.
Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif gitu. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Wassoib. Ilafihim rihlatas sita Rihlatash wassoib. rihlatash. Oh, ditahan ya Pak tasnya ya. Ya, rihlatash syita. Ilafihim rihlatas Syita sita wassoib. was-shaif. Anggap aja bisa ya karena memang belum ikranya belum tamat. Wal ya'budu Waliya'budu rabbahajal bait. wal ya'budu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'. Bukan minjuk. Di Jawa mah ain keka. Rokok, yang rokok. Minjuk. Minjuk. Ya. Minjuk gitu Pak. Iya, kain ya, minjuk. Alladzi at'amahum. Alpnya jangan kedal, apa? Allah THO. Kete THO. Alladzi at'amahum. Alladzi at'amahum min ju'. No juga. Kan jadi ada kol-kolanya, Pak. Enggak ada kol-kola, itu kain ju. Enggak apa-apa. Gitu. Wa amanah. Ya terus enggak apa-apa. Wa amanahum. Wa amanahum min khauf. Ya, nanti diperbaiki dari ikronya ya. Karena memang belum ini enggak apa-apa. So aku ikro 3 lagi, Pak. Iya, ntar enggak apa-apa. Iya, kalau pengen pinter seperti itu. Dan kalau ikro 1 sampai 6-nya selesai, kalian bisa ngajar yang lain. Sekarang gimana bisa ngajar orang lain kalau ijazahnya belum dapat? Seperti orang ujian. Gimana kalian mau jadi guru? SD aja belum tamat. Itu kan ikro itu ibarat kelas 1 sampai kelas 6 itu SD. Nanti buku hijaunya, nanti A, I, U, Ba-nya. Nah itu. Jadi ijazah. Kenapa? Kalian belajar ikro itu tidak lama. Tapi pinternya maksimal insya Allah ya. Walaupun tidak maksimal kita sudah usaha. Karena apa? Kewajiban kita belajar gitu. Kenapa harus seperti itu? Karena kalian mengajar kan harus ada ilmunya. Kalau ilmunya belum dapat kita nggak bisa ngajar gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada semacam tes percobaan. Tapi secara umum sudah alhamdulillah banyak kemajuan dari pertama dulu datang jauh ya Bu Mama Ega nih. Cuman sayang nih udah sibuk dengan belajar dengan orang lain. Jangan salah juga kalau belajar bukan dengan gurunya nanti bukan nama bagus, nama fatal, nama jelek. Kenapa nih? Saya kasih gambaran ya. Iya Pak. Saya sangat senang dengan anak-anak yang tahfidz Quran, hafal Quran. Tapi saya sangat kecewa dengan orang-orang yang hanya menghafal Quran, tapi makhrajnya, tajwidnya tidak dibenerin dulu. Kenapa? Anak-anak itu tertanam kejelekan yang permanen. Paham nggak? Dia menghafal sesuatu yang salah. Akhirnya dia dalam otaknya tertanam kesalahan. Gitu. Jadi saya sangat suka sama anak-anak yang hafal Quran. Yang tajwidnya, makhrajnya benar gitu. Kenapa tajwidnya benar? Ya mungkin gurunya benar gitu. Karena apa? Mohon maaf di sekolah-sekolah itu karena banyak muridnya, gurunya satu, target naik kelas kayak SDIT, SMP itu tuh bagus. Tapi tolong tajwidnya diperbaiki, tahsinnya diperbaiki. Karena kalau enggak, anak-anak itu akan menghafal sesuatu yang salah. Makhrajnya salah, hurufnya salah gitu ya. Makanya bagus yang dilakukan Ibu Sekar tuh selain belajar di sini, belajar di lembaga lain. Bagus, hebat ya. Jadi memang nambah ilmu, alhamdulillah. Walaupun usia sudah tidak muda lagi kita ini kan, tapi tetap semangat belajar.